be a very tough game, and we hope that the weather can help us, because if gonna be rain, maybe the field too much strong, too much heavy for players that not have many days to recover it like our opponent team. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman. Untuk kesiapan, ya seperti biasa kita harus lebih siap dari Persikabo dan fokus juga untuk pertandingan besok. Lebih fokus dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Semoga kita besok mendapatkan hasil yang positif bagi PSM Makassar. Amin. Itu saja. Very happy that our supporters can support our team, because in this moment our team don't have too much time like opponent team to recovery, and it's very important the support of our supporters on the stadium, because can give extra energy for our players. So please come and support the guys because they deserve. Terima kasih. Mana server nih ya? Posisi lawan kalian, teman kalian. Go down. Go down. Not enough. Pull a little bit. Belum. Right, good. Go to that pink there. Oh, five. Where is five? Okay, those five go there. Mostly and Everton. Steady with you. Come on, mostly. Sebentar. Hey. Pak minggir. Aduh. Hati-hati tabrakan. You put it here, teman. Aduh, mana? Maju. Cari di mata. Siu. Ready? Lagi ya, Sam. Tunggu sampai balik. Dia pegang ini gol. Oh. Kuasa aku sadar. Ya sen tola ini baru. 4-3. Sama coach. Sama kau. Empat sama. Sama. Ya aduh. Ayo. Lazy man. Jangan boleh. Ya Allah.
Hei, cepat. Nonton tangan kanan, Bang. 5-4, menang. Okay. Start when it comes to the first stop. Okay. Ready? Yeah. Okay. Good reaction, guys. Come on, ready? Kembali. Hei, lari ke sini jangan sana. Hei, tidak bisa kau ikuti 85 nih, 85 jauh sekali nih. Anjing. Hei, Nggak boleh satu anak. ya ini ya speed reaksi. Astaga. Dari bapak. Hei, 2-0. Astaga. Hei. Ronaldo. Sekali lagi. Kanan. Bagus,
Boys juga. Bagus Rizky. Biasa satu itu. Ayah. 2, 2, 3. Jakob. Nah, bisa jelaskan kenapa dia itu. Lalu buat gawang itu. Oh, bagus. Bagus Arlan. Bagus. Pilih 3. Oh, aku. Oke. 2, 3, 4, 5. Jelas kenapa dia pusat pakai ya? Kalau taruhan free kick mau lawan dengan yang senior. Hari itu kalah. 11, 12, 13.